eye kama okay enka eye say me ne me partner and my husband e wo fia once a while binanka ya hwebi ne de asua niema mienu miensa bi ne de aboa your relationship. Okay, but I say a dear formula nim, but entam ka say enke okay, but to me no said ye o sorry anopa bia ana wo koda wo di wadwuma ekwa adwendwem o dwene kwan a obefa so a wo benya sika no saa na wo se o dwene o relationship ho kwan ben na mefa so a me ne me partner share won pamu a mama nani age mame ntwa wa no yes say baby the Zion fast food wasafo okay yes o mo biem fantastic and obi a text me sisi a say o mo biem na omutie nti Zion for ye me chia mo pa ye be hye da ba ho Zion fast food yes o mo biem omo monwum o mo biem and omutie odo ntentan omutie the gospel truth okay aminhira mo pa Peggy and Twasso. Yeah, de me kan me se enke yeah senka partners mo wo ho once a while okay musua sa ne mana mo hwepo no nanka mo dey improve mo sexual life ni adade but to me no okay I don't see any reason I was me watch pornographic film I didn't because me koda me di madwuma ekọ adwendwem kwan ben na mefa so a madwuma bekoso Peggy kwan ben na mefa so I me na make kasa because your dream person as me me partner me me dofo ya me ka ba be si asem so kwasi da ho a me ka ba be si asem so me ndwe adwuma ho biem that mom apapaja na de make that moment na ye be man ya me a wo betimase okay me se de wo koda wo di wadwuma okay ekwa adwendwem kwan ben na obefa so a wo benya sika no so as e was wonya adwen so ma relationship na wo mu no okay it shouldn't be all the time kwan ben na mefa so a menya sika kwan ben na madwuma befa so ebetumpon but relationship na wo mu no ana aware na wo mu no e was wo de no so ekwa adwendwem oye ho adwuma okay eno na e was wo dwene se kwan ben na mihia me husband and my boyfriend na mema nani age okay we should always create sex. Okay. They said you create our no. Say no say create sex because say they bia o dwene kwan abefa so wadwuma betumpon a e wo so wo dwene be ma na woni netie no ho kwan be na abefa so wo hia na like obema nani aye den age because me bisa say what to kwan ana makwa ye woni ni ne koye e hotel room na mokoye as at that time no mo twetwe bi kakra and you feel like doing it to yourself me bisa me ho say afei na wo de pen drive na bibi e kwakwa hye baabi na wo kwakwa hwe pono ana okay because as at that time no you are in hand wo pesa wo ya ade no afei na kwakwa hwe pornographic film ana there be na ukoso ahwe so you become addicted to it okay to the extent said that one shakra no there was a way no untumi nye me I will create it uhunu kwa mefa so am ye obehu na ye eno na wotewa was me partner oye very good me partner oye creative oye ni say but adena wo no obi aye na wo kwakwa hwe no me to me that I don't fancy those things because me hu say acting ne de na waye ena wo kosua no but hu say ebi nso wo honom a obetimi ahye na wo de bi aka one modify no well I have no problem so be wa wash but to me no me dey na make say I don't fancy it because me fancy acting but hu no nso say be ma bi wo honom a obekire no se ne a wo pese odi wa won ti ase but wo de sa videos ni bi kire no na so sha etimi ema ne sesa kakra eno na ya se okosoro a na wo kwa wo so na wa wo a ontimi nhye ne ho so no okay on we fiefie mo yetete mpanyimfo bebre sisi nkwala ne adade na eye saa nyema na omo hye no because otimi hwa to the sense owo ho na or picture or picture do share no but what of if you created it yourself me ne wo ne wo dem me ne papa je wo dem me boyfriend no valentine on the ne meja no month of love meja valentine all of a sudden
papa je be hu se ekoso me de we yakosia maka we yabom mahwe we yafra mapoto ahwe agum obehu ana de wo se ye ne kama nani age wo hu no kwan me fa so am ye batema ya ade na wie but here is the case okwohwe pono a ana okwohwe video bi a owo ho ana nam ne tirim na esisi ne tirim eho na se ne yirimpo eyare na wontumi nye ne ho hwe na wontumi ne na opeso one ne da ana akola bi wo fie ho no mo a na eye ne se onkonkoye eho na ne secretary woni ne wo office no obehu ana o ma ne tenatene na so ni PA osie ko holidays eye sa nyama ni nyina so me to me no if you are my boyfriend I will create it rather than say me yakwa share pono. Somebody can choose to watch it. Okay. But me I'm the example. Say I don't see any reason watching porno and sana me. Yes. Okay, mama ko fresh boy Papa J so. Papa J. Yeah, Nikia. Azema ye kan. Ena de kwotire ko ne tete mi o. I'm say malaria no ko foforo say ba. Me say over. So you are very fine. Papa J. Did you my da omo amunya kwa we share me on my birthday no ano. Obi ultimate testing my mom frɛ nyina mo post me e wo mo other platforms nyanyankopon share obi na the obi a hwe bia no on share na name especially yani ki police surprise surprise I hear yeah police surprise I hear oh yeah the timi do obi the oye mami nya hwe ni nyina ka ho bi timi do bi bia se say o mutimi we share me on my birthday. Well, Nikki. Yes, that. Asema woka no, na Peggy akabebre, but the fairness. Watching pornography no, enye bad. Okay. Enye bad cra, but saying it here. Wouldn't say you were couples be or no more. And at times, almost fair, say you can. Yeah. When a bear net cra no, or moon di sex home come. What you say? Say nyama bi wa ohian wo sex mu a Papa J sex no die no say ya ye di hu nkomo yes what you say o say mu di hu nkomo okay oh say mu di hu nkomo a e na mo hu nipa no kwan o fa so o pe no ene se ne won so pe no okay enti ebi mu ha o mo share sa pornographic yi na videos na e ma girl no timika ha me sa se de na me mpekra okay to mo share no nkomo ne koso na I say mo hwe movie love movie and I'm sure action movie be na killer way or word pa way or ne ho din to so enti the more mo hwe na o mo di no timika say ha sa style we me Philippa okay sa we dey na me pepa enti e ba sa na no kro wonim say me bedi ne menum ne post make se no me so ni mu me ye ni say yes what you say enti omo sha communication to me cause my own say oba no kro open say be man open say so what you say dey na me pekra me pen say so enti omo hwe videos na enu timi bo ma communication timi cause so em obi so o krampo na on feel say o have sex that moment by watching the pornographic material no e man timi get in the mood okay what you say e man get in the mood yes I said oba ba won che na e bia open na dino na wontimi nka okay timunda dem first na omutimi ye pa first na cassette was no o be shemu sesi adi what you say o be CD no akoto ba dem ho a be mu didi nkomo no apratum patrikotom no wo pia bonten opia tu ma na be ma no so wo pie na oba no te wa o tete akonya so na ujitwum wa wontimi nka say na dia hye na ujitwum so o dia hye mo ni ho ti o be ma no wase afo say twon no ba ya so mo abode no abode no wachi wadi so eto de bia eboa okay what you say eto de bia eboa yes emania ma so simple ema couples ni bi okay emania ma so simple especially omo nche da nim ha omo si eye for play no okay bebre nim for play so omo use that porno material no ema boa mo timi as for play before say oba ne nhwa na omo nhwe na obi a get into mood so oba no na se be for afọ awie because porno no hwe ede enya that feeling no ede any foreplay nti hu ne say omo sha omo timi di sua niema bebre hwe di sua niema e say dey bi hwe movies efemu aba no obi hwe ayi wa Akoma TV onua TV ede efemu aba telenovelas ya mo hwe obi so dia ono so hwe no ede sua de ede chini kunu no
Or just your money baby almost share the sex positions. Yeah. Oban wa chi what things no do. Baby question free. Baby free honum. In a way no eboa kakra in marriages and relationship. Okay. But I did back when say Peggy can say any kwan say etwa so bebre sa. Yes, I'll be addicted. Yes, any kwan say etwa so bebre sa. So yewo niam bebre oba also we. Okay. You never be a bema so was away. What you say? A bema attractive for ukunu de bia ne kombedo. Okay. Enti oba bia na se bema bia o yere be hu ana bema bia be hu yere na wo kote ensori bia no o problem. Your times hu yere na hu girlfriend na oni born so say tisu sim na wa yase do yim na wo kote sorry. Eno no gina o partner no de ono be dey ebeye entimi nkoye pono no say nam krom. Yes, na me share me partner say ne yam shi ne wim yes. na ne kwate Or sorry show appearance anyhow how sexiness away na ni balls wa etimi see be ma bi wo I won ne that dem no na won sorry ene enye so ompel wo oba no ana wo be ma no also wo ye bibia anytime bia nipa ne hu wa no o feel like so obeba won saying Papa J sa na oba no won Kenya ni mu. Yes. Also anytime we are attractive. Me say me wo enuoma bi wo honom abe ma oba me honom na say wo ho a. Oh me ye wet sisi. Yes. Also we are attractive Emma oba all the time. Bema so you are attractive ma oba so you are attractive ma bema all the time. Eboa sa na eno so betimi amane ma enye pono nko am because akwai say so wo hwe pono de bia no dey have sex it's like say one bema have sex and no oba have sex no picture obi wo tirim. Okay, it makes you lazy. What you say I say bia no o picture bibi ansa na o de aba eno de basa odonim. Okay, odonim o girlfriend o yere de ka wo ni born so na o feel like so kwa akodi no. Bon me kai guy bia na ne yere adamfo eba be sra ne yere ofie. Say guy no wa buro twetwa bia na che say ne kwoti asore na ejina so asore si ya na watwa bia na ode ada na kwoti na ejina so no wada awabu na ode na ada etimi bu na wada sa yeah na say be ma oda ho kra kwoti timi sore na oda ho me de me hu bi da sa nka me tena so esida etike no bae no obom kokoko bie mi no bie pu no koya chairman de ade ya so me de we a be ma na da ho na ne ho ya akoro na ade ne gya so saa no unu aso abo no oba hwisi so no dibia ti se ne ni ba no so na ge na di ne we buffet e hye na tide no say we e de na no say no de we osi hu so da ho na why sexy saa no o ti am control no wa ba be di saa na wo say eno no your friend kwoti buffet serve yourself I say mama no saa na wo say ye what you say when you born so na why den when you aba ho so kokodi but akoye pono dia say pono ni what will you do oh in the first thing so be kwa man for bedroom no more TV kitu abi bo ho na deck bi da ho na pono nko na no mo de hwe yes asofofo ni bi ho bebre o mo hwe pono aso wakodi ni ire bebre hwe pono me na asofofo na pono see this go mo dem what you say asofo nso ye nipa oye nipa bet yaniki ena peki kan create okay shishe what you say enemi kunu ba me ya de bi odu ha ye ne obedi mi occasion ha asa na wako so what create ato what shisha ato ti be ma ne ba ya ne boss wa na adwen na ka na tiesim be ma so se ohun bibi na se na kwete be sori a woni boy e kwa adwen no na esi usisi buti unya sharp yi but shi na se kwete na pija na wa twero one te ba ya na se so kwa koyi adwuma no Peggy ti enye pono all the time yeah that's yen create Peggy Nikki mami mi sa o ka se eni kwan se ehwe ne ade enti uhu ne se ye won ne bad side and as any good side pa ne den oh yeah area bibia wo hoi ye won ne papa ne bone okay which is the disadvantage and the advantage okay advantage ni bi ni say usua ye no wo di bi ka ho de abobra okay wo de boa relationship okay so wo share ye no but any kwan say ye pi okay and a disadvantage ni bi ni say be ma no so ota hwa o ye very lazy
Okay. Because I say obi na ama na dwene so no wo mbeda. Oti de make na say. Wakɔhwe obi dia wo ye nti obi ama na dwene wa ma na po so mfa nkɔtro exams. But nke bia nka ono akasa de ne tiri mu twere ya nke bia nka ne explanation no e be fa better. Okay. Sa so na oba so ta hwe a ono so ye very lazy. But unim se bema bi wo ho no se mema ni bi wo ho mo ansoro. Na wa be hia ya ne kiama soro. Leken ni ade Yeah, you can teach him. Me pe. Bema bi wo ho no ma wo kire ne leken no. Kwan be na obefa so obe kire na. Ya enna me ka se yes nka ye be hwe. But any kwan say ye too much. Okay. Because I didn't acting obi na ye na ade no de baba beto honom e na wo hwe. Inti enkosi de be na de bia wo de obi be mo apo no de akwakɔtwo exams. Okay. E wo se wan kaso so wan se wa wo sua wa ade na wo tena na wo twiro a e ho na wo the kind of confidence a e ho no so obi twiro exams paper na utim se wo sua paper ne de ne no de ne sabako esi table no so na otro like was ni mu confidence no e was true what I say but say apo a na okai ye de ne ba ye e de himpo na misua ye enti sana relationship no so ye de etie sana sex so etie e was de bia oba just some kind of legacy bia bema no okɔ ha ne bolga kurana e was okai o sa so na wo se bema no enti obi timi ware no da so ne ex twempena enye ebia na nye sika o ebia relationship o wom currently no say ka sika ka we ni kapre ba eye niema mienu miense bia na ode ye no ni edi no what ya say Oh. Ebi mu ye good ankasa nti wo ye sa no wi no ma ju 2 You so ho wa ware krasa na sa 2 no da so kai no da so kai. da so kai na nye se de bia de wakakwa hwa ade bi na wo ye de wo de ba da bi. You have to be creative. Jiro ho ye bibi. Okay. Oh, ye ho ye bibi. Same pokra no se, wo kwa oba no kwa no wa hye baby na wa hwa. Wo hwe wi a na wo de oniema mienu miensa bia den. Aka ho. Na etime ye koko. Na de nyese wo ni mienu nyina mo da ho. Like how? O hwe se wa touch ne nomfo. Na so akwa touch your boyfriend nomfo. O hwe se wa so ne clitoris. Na wo be man so akwa so ne clitoris. E de be empena na mo twe ne sa no. Enne se bi nkola yi kra no mo o matera kra na ba wo panyima wa ware waye wa dwen se wo ware na sa nyema ni nyina wo mo a wo se wo kwakwa ye de ne wo koye den sister ja na obi nware no because obeya ma be ma ne wo tinsu na nani gi wa abontere obi wo se mikunu koye wo maaye mikunu sisi a wasesa mikunu osori a okọ adwuma wo mantem mikunu ni pie twempena sister why se banku a edit 3 days na wusi be ma no so na ninje de bia wa ferment maybe wo hono ma sa no mo te de bia nyinya da ho yefo no ye ho yefo gafara fo no what I say gafara how okacho say gafara ne say ye ha amone ye de ntesuo famu no what I say nje wo say at least obadi ana be ma de relationship o spicing up with nieman kitten bi na ko hwe be ne beda de e ti say de wo hwe movie no because wa fina na so afina no make say nipa ko no twitwi ne se no ko fina no so antwi so be rafa ma no obere no afima no kontomra ajiwenum wo leki no enye ebia na leki o ya sa otase enye ni nyina na leki nti wo so wo leki na so kokko ba sister yi ha mu so kokko leki a na yese manyanka nam na apro no ensuo na ya na nam akire ho no obere no leki papa je obere no leki what you say but if like you are creating your own ebia na ka leki na amem ankoji wani so amade na ante wani so ade so nya de edu de ma wie meka se so wafa item 13 yi wa ye biansa na wo de ba na wo koye de obi ye bi na koye na se we ntumi a enu ena to bi so ebi mo omu mfie no ko anim kakra omu di misua sa na akwakoye suatra obi timi ye suffocation wo oba so obete se obi na obi akwakoda wo hotel adechi be ma na wu adechi oba na wu eye san ne man kitinkiti na o ma sha kwakwa ya aburu so misu nkofo mi susu se bi ko ma no mo mu obi na omo de ye o ma de so at least be creative, do your own. They said the abrabo no a race. What I say, overtaking to is allowed. Okay. Oh, obi ye ne de. Osusu fuck yeah dear one can feel say one who the bedding. Ebe to me. Imagine you be an asthmatic patient. Now pono.
aresi ya peje obi na dia to ne kon ho na ye boni suhum sawam na wo so ya asthmatic patient na wo ma ye suffocate u sei wo be wie hifa na bakwakwakwoda enka sex so de enka mehu enka ye anigye e release tension sabro wo so udi na shower ase ni ye wo sa ade no ehwa na wodwojo ye ade so wo senka ase no apeja na ne dia fa chire ni mi se ehwa na wodwojo ye gugu so wo so ye we are sabro patient we rheumatism patient so wo ade so nka release tension eye pleasure esa ma wonije na wo de onko akoye ya akwakwakwa wie usun de ene me de bende ba boka de ene ma mintina me ba bisa what ase intimi de I don't see any reason watching pornography from ansana one or boyfriend and also no girlfriend mama have an affair. It doesn't make sense. Papa J. Yaniki. What's the meaning of the say me mean to be condemning in what has medical to me condemning baby suya okay baby said about one thing they say obi ho no ma e bi okohwe pornography no the we are guy ni see di oba no because omo no na bebre ho no ma ye okwan e fa so e kire omo because your directors ho because people are omo video dachi bi onya pono abeyi ana no there be pono de no sika wo minim director bi otwa bi so omo sika wo papa je de senka oba bi be fa ne pant adwane o de be da ne shower cap ada wedding ni dana la se wo be man ni sisi wedding papa je da oh they onya testimony o baby oh se bi nua be ma me hwe ni waste ya no say yani ke bi ha you said that mom in ruby ni nyama bi o mo dey have sex so what you say until how long go be gina so dey video no o be twa ka say no guy no gina so ache so na say me boy ni dey no ye bi oh emwa so be ma bi so hu limit okay what you say pornography any option but for some people a option e dey ema o mo enu nche say enu na obegina so dey or satisfy your partner all the time e be yam ntem ginafo so what you say muntem ginafo eni be di mu asema ma won kasa anya hwe mu nyina mo hwa bo say na we de nsa afa we de nsa afa we nche say o ma hwe no na ma amani ama easy amo it try na say e honom no mutimi hwe pono na we hu asore na we so ase afọ but wonim say obi so hwe pono a ne ho nsore oh yeah me say yes obi ho no me pepo no me hwe pono na me yem hyehye me me pepo no chirem me hwe pono na me yem hyehye me I don't know me pe nti me say me phone so bi wa pono gu ne phone so ne sane na me o send pono ba me phone so me delete ya me hwe what you say me hwe na me yem hyehye me eno na de na ma oyem hyehye o emma na ho ofe na no me mpa nkasa me mpe ne hwe oh me mpe ne hwe enye me lie but ni wonyama me ya wo oba no wo kon be dokra more than pono no so what you say this so di pono your optional I say de bia no eno na e ma wo nya o feeling ti say pono ni ho no mo a unhu ne obetimi ama o partner ni e kon be do eni age what you say be attractive girl ya you share the video ya na o she panty bia o she underwear bia na o gina ho na o sane ade enwum crowd she mo na hips no so no enwum crowd betimi dia she mo de komna mo nyum bi dade lumba mo nyum bi a she kwabena mo nyum bi dade lumba nyum keke fosu mu de bi boko dada kedi Westlife mu bi na dem na wa sorry na wo sakakra chechia wo to wa she managing bi na wo shia be ma bi o baka say de na o chiri na be ma ko ye John no e dwane ne nti kasa papa je mentwa know what you want and say na relationship ni mu enye be me bia ne twempena saa so na enye oba bia ne twempena ene ente se ye twempena nti so kwakwa twi bi okay what I say wa hwe no kwakwa chusu run target obi bon ma se de be no susu na ko nya ne den what I say un se man mo so jeans shorts bia mo shana mo to no half no tete ho wase bi sa no mediu no na ase da to na no sa no wa hwi pa na wo to no bi na me ko si me ma go school wa hwi pa na wo to no ase ne tete ho kakra ya ne ki be me bie no a wo ne ti a wo yesa de ne che na o feel so no be have sex se ni tirim kra na ohun sa type no pe e be bie zia me se me hu an me ma dwan se pa e ma na mo hye jeans na mo to ase ho no ase to no kakra tete ho bi no sa line na akai fantastic me lamu pa so what I say be man ni be je ho all the time hu atade a wo be hye hu underwear a wo be hye anytime be an e be my partner be man so ase boxer shorts she boxer shorts correct one what I say nya boxer shorts na to ahini bi oh true
on the boys ni bi on pe force bossa shots shepa sa bossa shots no o sha enche bia na eto aye dey because broni the cow shidada am eto na ye mre wow she bossa shots say neat correct okay what you say no oba ni hu won ni aye dey ne ni age o feel so sexy o say mema dey enye o kwoti na oba be hu ansa na ni aye dey aju hu o singlet a o be share pant shorts we bi na me kan wa asem no so ne tuna si gu ho sa no oh where na won feel what she we bi na o guy aba na o be pie o so a obechi we di usisi a enye pornography na be mema ne aju hu ansa oba papa say we mu nyina ye pornography o no we this is just a picture it's not a video sexy picture me say James no ababa wa na hefa no we twa afai ni line no no wasoro no na me tell say so o get ofie na James wo twa we twa de twa ne fan kire o say elbow na baby a eliki sometime na o be pie so o ya kai ya ne o kote be so say ya chi na di no what you say o anybody we so o pictures na show more check me more what you say dey just o kondo sa dey we o kwa hwe po no ansa o hu ya o come do fast a chi na di no enti e man ni bi hu no me man ni bi hu how on be package o mo partners e hu o mo feel like having sex with them be much more singlet correct one be abo shots kama bi look so sexy be maybe wo honom kra why ni bi na jeans ni bi di fantastic o be maybe wo honom kra obedi wa na opentem what is oban wa hwetọ be show na chi kakra what is na chi kakra go ni wiyam kakra gu ho koyo be da for me ma yo man bi ho kra ba de wiyam gu ho den no yo man bi ho kra mo ti ma say PS omo ha kakra na say mo ge no wa PS bi na me fe pa next year nyame o show ni belly ni kakra ni yam kakra na say wow efe next year nyame adoma to ofie sana so de we pie o so ana okọ na kopie no so ofie a ne na chese woni no eduane kra wa ye na nya de kra bedi what you say our kitchen no hwe sa de we bi na opie kitchen woni born so a kitchen wa be say wa che na u di no what you say oba bi ho na tade ko ba hwe a odi ye washing kra no ufra bonte ba opie no so a as no lie no wa friend dem o ma dem e ya de ma me oba no wa che na di no what you say oboa opewayo achi no oba ya no wawo ura dem ho so wachi watare down no wadu what you say enti die oba no obeye die be ma no obeye enye pono enko a pono ni wona djuma eye she PS ni bi ni what you say PS no nti we say de bia ne yem gu ho fantastic nti obafie na ho no fo no top no wosoro kaka no fe ne say crop top was there crop top fantastic oh that I so sexy see anu wache o into all ne sane na mbofru ma no so ni wiyam nyina no na ne kon edo wa no into pono no enye option okay even biblically cry no enye so what you say ubehwe pono into wa kasa ne ya hu pono wa create wo ba no ya hu pono be ma no so ya hu pono what you say oba no da ho no so bossa cho so wa hwe kama na so de nam nanim na wo kona oba ho smell kama what you say o good smell be the roll on be fa moto mu o smell good oba ne hu won ne e dem be me wo no ye sex na emfifre start set na ho kan ono na ho bond dada sabe na ho bond dada na ne ho bond dada obi so ho no ma o sweat good so as a nom yes nom sweat no me sex as sweat wom say de bia o kan yes me the sweat wom but be attractive okay try to be attractive all the time ma unya good smell what you say mo wonu mu enye de mo nu nya good perfume mo nu scent no enye bibi wo say your normal mouth odor ho your normal one ha what you say we dey okay anytime bia masade ne enye around you okay tin e man bi wo ti make as guy we dey me hu na bibi ya yes me hu na be so we dey na me be so odi me it's like that how our packaging o package wo ho what you say usi sese we twine shirt so what you say o dem kra setup kra no oba bi wura ho no feel say dini keke candles sisi member bi wo omo dem setup ka oba wura ho no ma on kasa eno enye pono na ubeyi a kire oba no o dem setup so see little bed best the good bed no so duvet guso pillow say good bed no so anyhow a bed no so oba ni wura dem ha o feel like so that so na o dini keke enya fe na oba ha ho akoko yi pono bi a kire no yensu asade no setup okay set bibia up nipa no wura dem no ka hwenhye no
no agya ne ho ama say bra dime say na wo dem titim ti bra dime na me ko dime what I say baby bi wo rob ene rob ba bi dem o say me de me oba de ena oba de ni dem say basa sent ko agya dem ho no wo ko so ko di ni ko adu na ate woni so ne dem aye basa say yo ko investigation oba wo wodro pa so ne magum pa so ni magu akunyam sakatu na ena me dem ye washing mo ye washing aboboy abra wonim se be ma e be saw no dem basa akwatra okra bibia atrateo but man bi so ro mo dem atim say wo be ma no ruwa no odwa shirt na ka singlet ready to yes uro dem ho na wo feel say uro shirt that ka singlet wo feel relaxed why okay with the environment what you say me oba bi uro ndem kwa no say wo dwen ko ntimi ni nkwaye ne dem basa intedran no dem a wo dem mpo na aye say basa na waduane otumpo ni na waduane ko jonka sale we nwumo boy so ti sa nyema we nyina atimi boa and not only so we ka share sex videos and sex pictures and sana we get into the mood. These are some of the things. Couples. No. But a boy in some way. A boy in some way. Okay. What you say? A boy in some way. But the most important thing is one kasa be the pono. Okay. Wo oba na wo tifia wo chemi se wan kasa ye pono no. Be ma na wo hwe misisi ano. Wan kasa so ye pono no. Se sawne ama. Change the environment in which you are. Mo obi wura ha, oyiri wura ha, oge wura ha. De anya oge ompo. Ntina boys be di amanfo, omonamfo girls no. Ko wo boy na wo dem nye. Senti gina wo dem o. Opeman so dem. Wo dem nye senti gina ho. Ho nye neat. Eti wadamfo. Be ma wo na wo sese kumasi nyina wo nim ba bia. Na wo bossa shows utimi hye ne 3 days. 3 days. Bossa shows. Aden. What you say? Wo ko Libya. Wo hu bi da. Say. So mo share boxer to how like how. Wo share bossa shows 3 days ade wo ko Libya. Na yani ke ne boys here o na mo twemni ka koso bossa shows no bi wa na o bossa shows tete o t-shirt na stadium here. Shall I show bossa shows no pa. Utimi se o hwe ya che. Abre ko aduma me de penura ba ko edim. Ka na ye ma. Ena wo butu obi so. Na o hwe na em se na e de hin bia. Say rasta for colors ni bi na tokro sa dem me yi pen free me bag mu anam di wura tokro nem na tibesi form say na nya mema na wo na nko bebo me pa but na ye mahi say wo na wo se kumasi nyina woni ba bia na wo she boxer shorts nko 3 day na nam desert so boys on say utifie na she boxer shorts 3 day da wo benam desert so de be 1 month na won sesa wo ade ne to enkofo bi ya pa I was at least yeah said they be ameka say so wo yere and so wo serious girlfriend na so oda so koto boxers with vest and say only girl so ba na to ma oba na say eya ne responsibility oba na say make sure say ni kunu underwears wato because eya bia a spicy up sex and because utimi hunu o boyfriend ne bossa no keke na you feel like doing with him oba mes bi sutimi hu ahweni egu ne yere ase panta ehye ne yere ananika bi ordinam kitchen ofri adwuma ba ya ontwen kra se obekwakwakwa wo hyeda wana ase bibisa o eho na wache ho no de ama wo honom but se wo oba no won sesa wo panties oba bi nim se a pant we ye de bra like ye menses and na onim se atade we me sha this is the pant I'm supposed to wear and na onim se atade we ye hye kwa ye hye pant what atade bi wo ha ehia se obehye pant or dey hye pillowcase Ghana flag na abia bia na eto bia won pant okay eto bia won pant on say eto no your hat your hat down e wo honom your types of bottles so the eto bia ne pant but more girls no this time obi ani mu hu eto ne pant we say your A shape e wo ho enti we A shape a wo pant we say wo hye your pant a hye no high waist say eno ye won to e de hye sa pant no but obi wo ha ne to nya sa type ni bi na akɔhye sa pant no na edi form no atari bi okra wo shy wo se papa je hu se eye 10 lines bi ne ye de hye ana se middle finger ni bi eno ne ye de hye G-string se G-string ne ye wo de so kakra ntam ka se ye wo 10 line ye wo middle finger enti se wo hu se atade a me hye this is the pant I'm supposed to wear na me look sexy wa atade mama me partner esu hu me nani age a enye pornographic film wo betimi ahwe pono no wo
wobetimi ahwe pono no but saa niema na omo ye no pono no wanti mama be ye bia it doesn't make sense more wasting more time. Papa J, your brain no kopa or last words in the same. The American say it's not all about porno. Okay. First thing I'm going to sexy film. Sexy film. Because it's sexy film. It's not about sexy film. Okay. Or sexy film and I say porno. One kasa ye porno no. Okay. Obano wa ye porno no. Point it once I want. Say me ka because video no camera na me ka hwem. One kasa ye wa wo che me say be the porno for your husband. Okay. Be the porno for your wife. Okay. Be the porno for your partner. What you say? Na enkoye say ye nhwe porno na wo hwe porno no ono acting na wo hwe. What you say? But one kasa so yeah anytime be wo ma one kasa. And it's not about all body nko body and then environment no. Environment no so kan ho bi. What you say? Environment wo dem ho kan ho bi. Okay. One tadi a wo hye kan ho bi. Okay. Oni pedua ne kan ho bi. Okay. Be even washroom oba bi wa na say be ma bi wa run the washroom say kwa na o fili kwa say oba warefo bi won so a wo kona pese o use the washroom say me ba o no me say afa na okọ flash bi sa de no kwa de maka cho say be ma bia o ko oba ho na obokokoko na o gina kire 2 minutes 3 minutes a oba ko no ni hu ni e na oba so be ma di wachi be ma anase be ma oba di wachi na oni ni kofie no kata say owura dem na oba no gina gate ano no kata say bra be ma ko oni ni hu ni be ma bia o pia o so sisi wo dem nyina kaba ansa na wo pia bonten because o ko no oni me edi wachi abafi yes intimi say me de bia me de me ho example yaniki me pia me try say me bibia kama especially me bed so me bed ye fi a me dem nyina ye fi me pa me clean me room ho be bia na me bed so nya basa no me nya okay yes ntu dia o say ya yenye pono no wa bi de pono ma room enye pono ma oni pedua on tade hye ma enye pono no ukuro ni boss wa na ne kono na yare ke bi so oba bi wo no ma on wo be pie no se ne o si dampa so how we say position ho oda bed no so kura no woni bonus wa afa on kasa on mi na no kasa bra be di me ana me be se wo di me mpo how we si ada how we say position no atade a hye no odeda ho no eno aye den kasa kire nya fe na wo akọ CD bia be hyem ko fa ofun akọ download di niama akọ set data dia ya bibia wodi boss wa na adwen no ye den kasa kire wo ya da si bebre fresh boy fantastic. Peggy Nikki na kura ai eno ane say de bia eni kwan say yesika okay madwuma relationship no so hu hia okay eboa ema be ma na won netie no okwa abontena wakai se oba bi wo fie entwen se de bia mwohwe pono okay be creative okay enema bi wo honom a ye de ya adwene ena eye enema bi wo honom a ewo se wo ma be ma ne hu se wo ye ready se wo ne na etena wo ye ready se wo ye ne soboafo wo ye ready se kawana wo de share wo no o ntu ni sika nwuye anase enye breguo kwa se wo bo na ma na hwe ne ma wo bo no wadwuma mu so no o se be satisfy no e wo mpam be me bi betim ne oba da sorry na it say de wo ne oba na aye no okay na se wo oba no nkenya bi anu e wo se wo ma be ma ne feel at home enye ne aduane e de asi gya so nko a nyame abode no odoma koma boode de ye no a ye ntoto a ye nche ye no so no e wo se be ma no wo ma ne feel say you are ready to do it for him and you can do it more. So be creative. They make nyina no. E wo se ye nuanom ma no mema ni nyina ye very creative. E ma ye relationship bia ye wo mu. Na se ye de ani ekosi pono ni na asefo no so de a. One day wo beti na je se friend say ambulance esi obi fie. Ghana asusu na nche so na ambulance obefra bia na petrol kura no. Ebi nim etesi. Eno ye fire service. O de bi ambulance etesi. Obi wo critical condition ye fra kura obi amfa. Sometimes be force me the patient to ko baby can na ko break it down na say wo say ni panje say bia so da ni funeral mo chere so de bia so ayema but say ya de wa wo create na woni mo limiter you wouldn't go beyond your limiter e de oyo na bi be de be fie ti de me kenyina ne say both partners ni nyina e wo some very creative okay
ene wo se wo hunu ne wo pe se wo feel se wo ye sofo maami akofa sofo papa okay what I say so feel so you street girl kofa street boy okay and I feel say oh ya dantamu say de minu mi ne dantamu ya ni afa dantamu num sa do mbeti asesa ni afa na sa all weather for no Nikki yada si bebre na answer na mebie phone lines na to me no mama kai wo say eye nyame adom on the 14th of February eye bosumi ayewo mu ye eye Vows Day party adofo da no Akoma achede Vows Day party ye be ye party chenchirenche party kese obolo ye walk no obolo kuma se fon kasa ewo ye nimu he ya Akoma FM nimu he ya Valentine party no ye ama ye nuanom asebi omo nipadua no baby disables na to achimane ade omo na ye ama omo eye Akoma munsem mama cause ma fefe mambroni a police fo nyina ayere no ma cause ene naboafo ni team ni nyina meka ho Kofi Asante ka ho obi ya team ni nyina ye de odo ebo odomu eye on the 14th of February ye be party ye be didi together ye wi ani a cho made enso so kama every di kan a ye enie maiden edition yes ye maiden edition ye enti no ye tonsa efre obia se ombra na ye ne no embom na emom no mayen kai wo sa achede no de eye disable fo nko a enye kunafo dia enye wisiafo dia koneko disable ho na ba be eno so nkyere se hyeda pe poma bi pehwi bitinam o pehwi bitinam na wakasa nti kai se adano eye 14th of February time no benada time no eye 10 am anopa 10 na ye de ahyehya so sharp unnim baby Akoma FM ewa Akoma FM wo Kumasi City Mall ni gate kese no nhwe animu pe udru ha obehu se yedin no boho no ma ya tro so Akoma FM anase TV3 ubi se obia se oko TV3 office anase Akoma FM obia ebe trel na ye fasa akwanya nso so ada obi biara contribute to Akoma achede Christmas ye twa mu no ye da obi bia ase na emom ya boafo o maso yasene sankrofo we ne kra me ko 911 entry restaurant ubehu o machira kwan ewo Agreg Junction opposite Jata house ho no ho na ubehu sa restaurant area mo no wo area ho o pesa o from na okodi di peche wo ho no 0598 003319 0598 003319 sise we ma ye hususu kire we kire kwan na se we superstar mesrel pa ye srel say on the 14th no di odo ba be bodum na emum ye da ye ni so any odo adi e de akire ye disable for disable nko a mesrel kunafo nka ho ewisia ni nyanka enka ho ye si disable for enquire ye be phone lines na tum na onso so o de wadwen kire no aba numbers ni 03224 98035 03224 and I say 0243 1144 97 0243 1144 97 na ye wonso ode wadwen kire na ba Mr. Ofra ubo udin no a kire be o ka se free na ode wadwen kire aba odonten time ate kire me pacho udin ene baby a o ka se free me pacho yentie we nyumre pacho dana se na mitu ni se to ba mama no okay pacho ni se mintu nka odonten time Bluetooth mode odono ate kire me pacho udin baby a o ka se free ya ni ki o ai ho sina mahama aban no ho sina ndi sama mu no sawo papa bi no kwasem na me ka kire no me da si bebre
And you made it. Uncle Semper. And say, a feed out by Jaconia Cassia, also Mr. Open sentences. My follower, my making up a basso. One no big for Yaniki and a mini Aberman. Say, and then that topic, you know, I am much effective. Okay. To the best of my knowledge. Okay. Point number is no. But in the game, watch as a first as even America president going to deny a topic. I am much effective. So say a little bit of program we may not also be follow program. No, Papa. She said, now one year can and relationships a bit ben for club when ben for a club one me Alex. Ya wa da bana me ka to say in reality. Yeah, that's my main career in Chasu. The woman say, be man a bound chain or ban a bound chain. Who can? One of two your facial expressions, body language. Can no man. She said, "Oh, what a minimum in you are doing." She said, "And I'm a girl, but to myself, also a man straight to but in the corner. And I'm a catcher and say, oh, corner. No catching the na so ko wadi bi pen na ma menstrate. Mojanam nyina yare. Oh yes, oh then I more can say oba bi wo ha oba be ma de so oni bo partner so akwote brem eyampa. Hey. You dey ne kasa. Why mojanam na aka say? Enye nne ma we. Ena wa ya. Dinti ma we ne say. Wo ba no kondo. And you think I will be cool, but you are not take a chance, and the more now will come with the Namasem. Never knew air to. And what you think I won't call Doy and I know what you are wrong. No one know a cock of fat will need the other bone. Or could Jayaba. If I pay my yes, and so call what the damn is so bad, Nesso. Now, yes, and okay, and Capatricotum, both the Piamonco, take good. Come up, Miss Otte. Oh, that's a tie. I don't know to but your dinner baby, I can say free. But your family reaching because of his fantastic. Rachel Patrick and you. But the Lugame can then okay. When they shall get experience the beer by the so money and more. Yeah, more, okay. If you actually have a picky experience with the 1 year. Okay. The mom, anything one thing, anything on shit. Okay. I was so no partner on the shit. Okay. Yanni given this, yes. Made that see baby made of fool. Or don't time. But you didn't baby, I can say free. What are man will radio set in Amame? Why? I can make a fish go by old village. Mpacho Yentio. And namely, the American Semper Najee. I said, the American can't you want to be me and Pepe. Okay. Because you or shut our show to say, oh, na Nippons never know. But say, and Yaman emotions, you are minutes, you know how to make a bar. Meaning the way I was said, the Nanti Mukrano, Etima, Unukrana, winning the oil. No, I confused. You can mean I or don't know a honey, Madame, yes, yeah, that was my mercy. Yeah, that's it. Or don't time. Went me and also. Also, obey to me afraid 0243114497. Or don't time. But your dinner baby, I can free. Lidine, a jaquata. A jaquata. We don't have them a jaquabota. But you the person can say, Puno, you go why Anna or Mutias can on my into the woody chira with me. Puno, if you can on my. Oh, my year. A my Juma or my year. A my Juma or my father or some bay. I eat your mocha. Would dear chira. Would dear chira. Okay. We cry in the little for the over
Be creative. Tell them kind. Be creative. Okay. Be creative. Thank you so much. Yeah, that's it. I can't person the can. Yeah, that's it, baby. Odontin time. Don't. But you didn't baby, I can say free. Adungu, bonus. But you ain't see when you're ready. But you, many, a bunch of me, I know what you're about to I'm a minute, that's the idea. She's the one I saw on Penaka, so I don't mean Moya Daya. You know, What's the one for Manua? One I didn't know pay. I de one moon canya na said daintia. I don't know, it's a minimum son of the mean dot no means they got minimal. Oh. I find out. I should have been some. There might be something wrong somewhere. Then the Subaru was about no capital. Can we come? Can you subine in our chair? What done baby is one of our Or done it them now, without them. Be on fear order. Obia when if you had ain't here. You see me younger than so piano about I know why the end of us all know that 247 there. I know why the now, many yeah, I thought I you be a name phone area. I do. You may be on the phone. And you ever And I have this son. You may be on the phone. Why? Dopa, that quite friend and the phone. I do not. I ask Simon Coffee or so. Papa J, I feel na. Oh, so the beer. Yami, I do much, your pon. About the open here. I wouldn't so change Yami boy, your pon. Your comedy show be a war. Live event center ho atopa your friend laughs love and laughs atopa na edebro se single near 100 cedis couple 80 cedis VIP 300 cedis omo mugina mu ya atopa na mu Felicia say Ebenezer Jumo papayao ojo dan latte na kwaku 40 enti no chine nyame boa wo so dofonsa na yakọ so chine nyame boa ye pon aye nyina me dey mean because Valentine me na jai oh say me no betimi akọ because ochina me nya sure say nyame be ko atopa gh ha enti no wunya o take it grab o take it anasa ochina odu gate ho a obenya odie na ne di ne de ato na ne papa eye pa enti ne say name ne ye ato pa enti nyame adom a ochina ye nyina ye ko Kumasi City Mall Life Event Center ho na ya kohwe love and laughs ekuku damfo na ejina mtutim so ochina ebe ye odo ne Syria nkasa enti memme sisa great show way odanten time mate odo na chiremi bacho odini baby akasa free Eric Ochiri amekasa free pakoso bacho yenti o Jimmy say me ni bisa simu. Jimmy oba you know metna me ado. No mo fa baby ana. Adenti na okasa. Okay. Dinja me kasa ana se. Man chia obi akwa eme ya. Me chia paji why. Papa J super. Ana me chia o ya meki. Me da si bebe me do. Also bet me the wadun chere aba 0243114497 because waka say you wasn't the one say one can say me me do find your free biem eish nyen chanti no buy o be kan sempa o manankasa o manankasa anyway the one me benya asem is was sanfre mpacho sanfre na hey Odontin time. Odontin time. Good evening. Pacho dini baby akase free. Pacho yenti o adwenche. Pacho anu ama wonne so kakra ma me. Ojuma paini kibe bera hanu kampani yetu penifo kumfuati kitu na amu asomo ojuma pa asomo gara damasi bibi bien so yada wasi bebre Odontin time. Hello
Don't time. Watch your dinner, baby. I can say free. Kasa free Martin Church. Alex. Alex, mpacho yenti wajin Alex. See, that's when Mumbai. Mumpaya branch for. No, pay him for. Daddy sugar for. Daddy sugar. No, pay him for Daddy sugar. A branch for a broke room. No, Daddy sugar. And you're soon about Daddy sugar. Daddy biscuit. Yeah, You must say, yes, if we hear free 20, no call the won't pay. Oh, free 40, no call the won't pay. And yeah, a man from night. Yeah, bro. Yo, and your bro, and your betrayal. Oh, dear, yeah, that's it. Buy us some more. Daddy sugar. Girls number. I'm a penny for the pan. And some Joe. As you is kind of more As some Joe. I say, don't time. But you didn't baby. I just show. I'm going to cry. But you didn't baby. I can say free. Watch me. Watch my family. Okay, watch me. Why didn't you anything? Paako. O de na me kate o no. Fa che me ka fra. Che wa dwene. Ai, che wa dwene yanko. On papa je ni waga. Na papa je adwa. It me say you want to say. And then we be see our train. We see the hope. Only the better. Baby, I come. Happy baby, don't please, and same when I be. They come and come. No, it's listen. O kwana maame ho amane nkwana maame ho. Oji. O ma mo wa kwa. Ndi you be ejuma, o ko bi je Akoma me ho ana. You are na one na tia na sa umpana ne so. O de wa na one na tia na. Negel. In the membership. My daughter. Yeah. Aye. Ba onye no ho ade. Okay. Ma no kwan no nkosra no ma me bi why? Oh, have me. Say ni ma me ho no okodi a, any problem. Say ni ma me ho no okodi a. Papa J. Papa J very no say okona ma. Eno ni asem no. Oh, no okona ma me ho. No okona ma me ho ampa. Yo. Kasa. Okona ma me ho. Okona ma me ho. Don't say that. You make it so. Ya boy, we share no pa. Don't time. Mama for your case come mama No go ye di. But you didn't baby I can say free. You need say say daddy sugar, daddy salt. But you say but you yenti wa jinshre. Nyamisha wonso. Yeah, that's bebre. Also bet me at the wadwinkyere no aba e was 0243114497 0243114497 na ya toaso. Nyako Alex say, hey, for more experience contact me. Experience be ni. Bema. Ada ya experience wa ana. Okay, so yeah, what birthday celebrants be wo efia ha. Fresh boy Papa J any time. Mo fa Papa J picture no to so eh. Ahun ofedua. I don't say Sunday na me bash no. Okay. Bash no bash. Tell us about it. E bash so panko no money matters. Okay. Papa J birthday bash with the stars. Okay. With the stars, YouTube stars no. Dr. Likey Chicheku 3940 Chinchin Tran Papa Kumase. Okay. Chef for squad ni na Sunday. Omo ba be support ya ma ya celebrate. Ya ni kijinem. Na de wa makra na thank asamato. Wa ma asamato. Ni kijinem sa bela ba. Wa ma asamato so Sunday no na ye be ye bibia honom na ya celebrate no.
Okay. So omo nyina ba. Obi a opese DJ K ba, official GFK. Swansea ni squad nyina eba until Sunday. Ye be shia wo. Pankono Money Matters. Adonko pub. Honey na Adonko no. Ye be shia wo. Ai me hwase ye be fa last caller bi na chese birthday for na to aso. Odontin time. Ni so ni de ba na meet. Me pa cho odona chechire me. Odona chechire me ya. Pa cho dini baby akasa free. Yo poku ni mkasa free lo bitu. Na poku pa cho yentio. Na meet mo na de na kwa second friend. Okay. Na me ni po no de o hwe di busu mora. Okay. He said ya you guy bia ba na o girl bia ba na no ni ye mo mini girl no see ya 100%. Okay. Yes, try bia o be ho mu na be dia what about the way you treatment you so be ma o credit too. O ba bi o kra o be say me ma mi ni na e fanat time. Na o konko do sa style na. Who know that o be kwa ko kebe ma. Even say you be you bia ensu. No dey I think say you know ba ni agi. Why you creepy? Why you creepy? Yeah, that's it. Your last caller we bu ani ye pa. Let's hear for last one. Hey, Bluetooth mode Benny. Nana ya. Yes, darling. Odin baby akasa free. Nana ya oni. Wa oni. Okay. Am se me chan be 1 year pe. Ntinya he. But 20 wa dwen share. Yo na so do ne dia. Ase kire me wa. Okay. Na onkwa na ada a chitiro kwa. Na men kan bi ka kan fa pono na ye hwe no. Pono ni hwe de sabi obi an ka sene hwe nken se da enyo ana se ha agin bebre. Na ade no unsia ye. Ana na wunu ye. Okay. Ana wakwa kusua ye. Na ko hunu ye ya. O da so to ho ye den. Na se twa kwan de obi ani ho chire obi twa kwan mu. Ebe etwa kwan de obi an chire. So na ho nkeka wa bi no on se enkwan bi ebe na asie moye no ekwan fa so bo ankwan ase no aya na enu na asem ne yeden ewo okay nti se wonu mo se de si bo ankwan na ase na nyame ya adom na koshia se de si bo ankwan na ase a wo bo ase ri ya de bia o ya ankwan anya za okoguta se enkene se na me fa ngume nkwan mu debi obi nchire na dodo e de gu ne nkwan mu okay me pa cho enkomo na wati ase me pa cho mati ase eti pono no de eye na wa hwe kakra twaso na wan kasa fa enuma bi de ingredients ye den eti sem okay enu na benam so na akoye te say look and say akwantu na wutu de be boss so enu nti na Alex na chiroba ete for more experience no contact me for more experience yeah that's it baby. Happy birthday and chia pa efree eye dia ho ane pacho faneto so mame aha baba wa fefe your friend adwoadwomo dia say oh we show happy birthday nyankopon onhira na onto wonkwamu ma no ewurade emma de wakoma penyina embrem ewurade ema wani gie enwie wo peye wei efri dia ho enko ema ajoa jumo happy birthday to you girl nyame nshira bebre Peggy Nikki yeah cool shoutouts as usual okay wo domanti mu die dodo na nkomo madofo nyina okay matamfo nyina so se wo domanti mu so monje kakra hey ekutia asa short se na akoma bra bi aminim no okay yeah na team dia onche team dia oh wono wonim boss ba ko pe me don't know time red boy yeah me so mechia kojo kasala wen okay kojo kasala wen ana polino multimedia and me munsa na o text me na munse set no so de amfa ana polino multimedia and then papa kumase Dr. Laiki okay and afi 3940 checheku let's say squad na eba party na ye frefre wo mama and amatundra
o squad ni fache na ba ku bi ne to so pa me ye fini na mo hwa to so okrom ha na to nyina mo sanitary inspectors ba ku kan me fini di me akra me nim ni di girly telemo yeah but Franca. Yes, on na weni wo. Na Jessica. Okay. Jessica, say me chia o nyina. Chia baby mama nso. Na me chia Benson so. Na me ba so audit. Ono se no me ba na ye video call. Ai me hu ye. Na na se na wonim se awo se na awo dan ko ampi bebre mu. Because the way we see apia gu be shi timpa. Me yes. Na nim se awo. Me yes me wara mu we. Oh, ba na wa pi bi egu. What figure GH boy? Oh, bra Charlie, bra GH boy. E wo fia. Hey. What for me there? Oh, bra be jina me china me mpon na me pon ano. E busiafo mo hwe GH boy. For tibra from bra camera nim no mu. Akwa obe kuma so nya fufu edidie. So na oba ya nso nya onti ase o nya fufu ya onti ase o onti ase fufu no kuma si fufu o onti ase fufu oba wi nya bi mane fa number 2 ja fa number 2 ja me so anwumre ena na bi me ma na kwa wate anaji wo na kwa ebusiafo me di ede ya niki obetimi afra me ya akoma odo ententan dwumadi esi no nyame ya adoma ochina anase anwumre ye besan so ehia Peggy ena yene ne di dwuma sanso na fresh boy papa je wa woje bre from setmetna se be si sisemre ye da wase pa me producer eye Rasta ahofe Beluchi ba kope sanso ena me DJ eye unim se me refi me boy ndi obonki wo hu obonki se me ni na jayo obonki la DJ no eye obonki ono na bobo onyoma ye me dofo akwasi YouTube numre esiusi enti no Team Dia for akwasi nyamkopon onhira pa ene odo atamfo ye kwa Yesu nko a nyame adoma ye be hia. Tell me you're real.